Hello, tu ni KUKI channel vajo si Nabon William na ki Navin tu ni a hi Premiere Pro a video editing bolding hamti in saide wa hi in china ding a chu phan ma saung chu download ding dan in sei ta win video chu na navet nai lo wai le KUKI channel ti an hol in lang nichilaya ko na chu namu ding a hi in download ding ham Premiere Pro na ipia ko na download ding ham ti anaki sei ta in chi chu na vet lawai la na vele chun a downloading dan ne het ding a hi in a ban ting le chi vai ga ve kit le hen video editing part 2 kit in part 1 jong hi in a hin la hi chi chu power director a ko na video ho editing bolding ham ti a ki sein hi cho chu na vet nai lawa le na ven lang am khana na computer khutia advance a hi lawai le hi chi video chu nang dinga phatom ding a hi a hin la itiam hanan nanga na computer chu 2GB graphic na neya ai lo le i5 lang a hi a na processor a sanai la chun ti cho chu to Premiere Pro sei diu hi na bol thei ding a hi in ai la chi ho sanga chu nim zo hi ai le chun power director pa choi ta an na ben lang chi zo a chu bol le chun nang dinga nom zon te ti chu iga sei thei hin tin tu ni a hi Premiere Pro basic in say the way in basic na hi video it koya video it kat na audio it hela it a lyrics koi thei ham ti ho chu in say to di way in a hin lai chi Premiere Pro hi isau sei lo di way advanced ta detail ta kyung sei go han lang le password piong loading computer rong hung short ding computer rong hung hang mai the hi na ji chu ken jong tu chana hi 1GB bau ka za na lai hi in graphic card na ije a chu 2GB lang ka nei lo za chu chi Premiere Pro hi advance hi ta in a ban ting le heavy ta hi tai na agi hi tai ije a chu computer mai hon a po zo lo hi chi Premiere Pro editing bol na ding a chu na computer a chu minimum 2GB graphic card na ne ya na processor i5 vel hi a ban ting le RAM yong asan ngai 8GB minimum hi ngai a ban le na hard disk 1TB vel a hi lowai le chun ni chi video editing ho hi rendering hi in rendering ha hi in is a chu short pi hung lut mai the he ti chu iga seima sat no hin tin tu hin Premiere Pro a lut no he tin ni chi Premiere Pro hin ban ting le chalai file na me ding new na che ding ban le project na me ding project na me ting le chalai a hi file min hung ki zit nin tin nano mai le hi chi nangin a rename na kibol the hi na video ga tin video part 1 na video part 1 ga tin adang ho setting dan chu kan sei ta ni je a chu adang ho setting dan chu kan vel sei lo hi ta in to a hi chi chu na click zo tiang le okay na me le hi chi interface na mu ding hi ni chu to bang interface na mu tiang le to a hi a file et ding ham na a file et ding ham ti ho chu in sei to de ban cha in sei de wai in phaten an ve win lang ichlai project panel ki tin chlai hi program source panel ki tin ban ting le hi chlai hi timeline panel ki ti a hi in ni chu hi chlai project panel a ko na hi project panel a ko na hi thil input de wa hi video en lang audio zong le hichlaya ko na koi lut de hi chi chu iti bolding ham tile hichlai double click na mi ding hi double ni ve na mi nga e na ni ve na mi zo ting le he ta hi file hong ke hong ding hi in ichiwa ko na ip input na no ham video ham ai lo le audio ham na dei zo input na bol the hi tu ni a hi ken hichlaya hi video khat le audio khat kan in chu input ga ball go within
hiche pen to pa hi input open na mi ding open na mi zo ting le hi ta hi ong ki input ding hi in na computer fast lawai le chun agan lawai le chun nanga ngai a hi na nanga ngai a hi hiche a chu computer graphic hoya ngai in aban le ram ong atam ngai a hi hiche video hi to a hi tai na mi ding hi chlai timeline anan pu lut ding hi na timeline anan koi lut ding nan koi lut zo ting le hi chlai program panel la hung paiding ai ta in source panel ra na chlai program panel ra hung ding ai in chi source panel pen jong he na no mai le achoma na koi do kit the hi ta he na le achoma ta na koi do the hi in ban ting le to a hi a video hi ga veo hi tin ga veo tin tam ko yang ai poina vet sa na dinga kan sim me hi in je a chu gang ta ai sim de we hong hoi zo lo mai the ai wanga chu na a sim ding dan bo chu kan se hi in na ta hi kat zo tiang le selection tool a cheu tin chi te ga select ma tin na keyboard na delete me la chun ki delete ding hi ta in na ban le chi kai phei ki no tin hal khat na ta na kai phei zo tiang le hoi lai chan na la nom ham mi lạ lầu đều hè mi tắm lạ lầu đều hè chỉ lại chân nên tiểu thế nên chỉ lại tiếng lẽ chỉ blade select kit nên lắng bàn tiếng là cắt kit đinh cắt dấu tiếng lẽ chỉ về kit nên lắng hichi khô hi cái họ màu linh nong kiti khô khát na cắt chiều và Asia sunga naon long net de way in Asia sunga khothing pe na ki he Meghalaya gam sung khat a hi in na ngechelaya kachina wa chu hi chi kan khap do a hi in hi chu a video hi chi chu i ga la wa hi in to a hi chelai chanin ticket no ten cut kit no ten cut do ten la selection tool la cheu ten hi chi cut do de way tai cut do tiang le chi al khat hi nai kit de hi na tai na hi nai ding na hi nai zo tiang le to a hi tin hin nai ve tin tai hin zo tiang le hi chi al khat ga su sau ke no tin lại al khat ga kat no hi te kat zo ta vai le hi lại chiu tin lại among hal khat ga delete no hi te na hetai vele chun to a hi a sound on heading a ban la video on no vet the na le chimauling nong kho hi Asia adinga a thieng pe na ki he kho chu a hi na ni chu a hi in to a hi ta hi video ki play tai tiu te hi ta ki play ya nangin na no ma editing na kibol ta phana sa ta ai le chun a video audio pa na la do no ma hi le chi right click na bolding ai na right click na bolding unlink na bol lo vai le to a hi khat pen click in lang delete me le chun betang a video pa ki delete jeng ni je a chu ni chi video le audio na khen no ma hi le chun he ta he right click na bolding aban le unlink na bolding le a video choma mentin audio choma ding a hi aban teng le chi audio delete bolo itin hi che paung he unlink ga bolo itin video audio pa delete bolo itin to a hi play le han I macha ki het ta lo ding ai na le mi ham ki ja ta lo cha na le chi mi ham ki ja ta lo
je a chu hi tai bol de hi in aban le to a hi chi audio hi input i bol kit de chi audio lautin chlai anoi ai koi de noi ai koi tiang le chi aval ta in aval je a chu itiam khana nangin hi chi audio hi kat lawa na su chom no ma ong le chi a cursor khu vele chon a mouse khu hi ta hong tiang le itin mi in lang na dei chan chana na kai chom the hi na hi ta ong chon na kai chom the hi in a ban tiang le chlaya audio hi a ki chai na hi a tang jap min na hi tai ha gina ginga thakat lowa ki chai hi in chiong chu na su nim no mai le iti su nim bol iti su nim ding ham tiong chu in sei de hi in tu hin hi chlaya he an ve lew hen chlaya ko na hi tai nangin itiam khana album na bola alai ta chu na koi no ma le ta chu ki koi hi ti chu iga sei theu hin tin to a chu video le audio et input bolding ham ai lo wai le et adjust bolding ham ti sei zo ta ven na hi chu sei zo ta ven to a hi i khat i chlai a sound chu ingai tha wa chu euzet jeng hi na ki chaina chu iga nai le chlaya he ga ngai ki la chon alim jong thakhat na ki beijing abana sound jong thakhat na ki chai jeng hi in nale ta chu thakhat na ki chai jeng hi a chu chi chu iti kang cha alla ong kang cha ki chai ding aban le hi chong hi blur heu heu wa ki chai ding a iti bolding ham iti ai le try effect ngai chi diu hi na effect ngai chi diu nge chi effect na click zo tiang le hi ta interface ong ki khel so ding he ong ki khel tiang le to ai transition ai chi diu video transition ai chi diu dissolve ai chi diu aban le chwa deep to black na hi chi deep to black hi video ai koi dewa hi in aban kit tiang le hi chwa hi audio transition ong hi chi kit diu aban le chi khat bai ga click kit noi tin hi chwa fade hi na hi chwa hi chlai pa ikoi lut deu hi chlai koi tawe aban le to ai a sound inga ngai kit deu hi nale a video ki chai dan rong hoita aban le audio ki chai dan rong hoita so nale a hoti tiang le to a hi chi lim hi a position a khial ding dan iga sim kit deu hi tai a khial na dinga chu hi chlaya hi control ai khat o min na hi chlaya hi control effect control omin ichlaya ko na hi izakai iset thei a hi ichlaya alimi click tiang ole video click tiang le chlaya hi a control na omin nano mai le a position jong hi ta hi jet le ve yaung na khial thei a hi in ai lowai le achung anoya ong hi ta hi na khin le thei a hi in a scale alet aniawong hi chlaya ko na hi nang na khial le the a hi na aban le chi rotation na hei no ma le chi a hei na hi in aban ting le hi chong hi achung anoya khial na a khin le na tho hi chi chu basic a hi in na hi chlai ho chi chu basic chi opposite hi in itiam khana ha ki mu loading na ti ai le chewa ko na na khial thei a hi in nang ma dei dan a hi na le nang ma dei dan na khial thei a hi a hin la tu ni a hi i cho ti lowa cho adang effect et bolding ham ti chan gai in sei deu hi chi ai ta en to a hi effect halkhat a koi dan sei wi ten abonai sei vai le sau bi se ding ai ja a chuna tu ni a ding a chaina ti di a hi ta en hi chi chu i sei deu ban le et output bolding a et export bolding am ti to sei wi tin a ban teng le chi wa ong maker history ti ho iza kai tam pi na lai cho ong hi i cho au sikin sei an lang le short bolding a hi en tu ni ai effect hal cha ana sei wi tin i chena ding a chu video effect nga chu ga che kit no hi tin tu a hi vele chun hi chlaya video a hi chlaya video vetau ti te tai vet vai le chlaya ko na ma mayong do cho na ama mayong do ho ama mai hu na hu no ma na sel no mai le iti na sel ding ham
na blur na bolding hi blur option janga isial de hi ama mai hi na ni chu iti ki bol ham te lai chalaya blur but blur na blur shape iche wa hi camera blur rong na la the hi camera blur ga la uten aban le he chalaya na koi lut ding hi chalai video na koi lut tai tiu na koi lut nai le pura blur ta cho akhoti phat le chalai ga kat na tin aji cho adang ho a effect ding i dei powin chalaya kona na he chalaya pat na he blur ding ai doi hi ji a cho chi la lut deu la lut jau tiang le to a hi blur option a cho hoi chi ham blur option camera blur hi chi na le hi chi a hi in ji zo teng chu le amai bo wi sel de hi na amai bo wi sel de hi ja cho hi tai chi option hi la deu hi tai sel de hi tai hi tai sel teng ngol le to a hi a timeline a ga chi leo hen ama mai hu track i bol de hi chi mai hu track i bol de hi track bol na ding a chu hi chi me de hi hi chi me awai le to ai tracking ama lama automatic a tracking a bol de cha amai talo ris promotion to a hi ipi jil be deu ham ti ai le blur na blur khat ga sei be wetin chlaya blur lovin chlaya hi khat pen ga sei hitin image contrast ga sei wete black and white na khel no mai le chong hi na chlaya ga ko yo hitin hi chi black and white na hi in chlaya control ong do kitabeta black and white koi pen chu black and white na hi in black and white hoi la ya tam chaba he na chia hi in chiwa ko na hi nang in adjust song na ball ki the black and white na effect he jong he adjust ki ball the che black and white na ta che bala chi effect ho hong he aja chom in jil be de wa hi in tunia he bona sei go le hen I video hi sau bi se ding hi ta in ji a cho hi chi chana hi ngau hitin to hi chi project hi export bolding ai le et bolding ham na et bolding ham iti ai le chlaya ko na hi file ai che deu file ai click zo teng le che anoi langai ga chi su le chen export maintain export na hi ga chi phele chon che achung pe na media hi chi a shortcut che le control m hi na hi chi chu control m na mi teng le hi to banga hi interface khat hung do ding hi chwa hi ga nga lo hen ga nga je ma hi tin chito bang yong do deng hi in chito bang hung teng le to a hi chlai avgi format ana dei hamai lo le mp3 format ana de mp3 aung na bol the hi na a video panglo wa mp3 bo aung na bol the hi nai lo le mp4 aung na bol the hi khotia adang windows aung na bol the windows media aung na bol the hi na dei pen na chlai na select na bol ding hi in ai la tu ni a hi chlai mp4 aga bol hitin aban teng le hi chewa hi nangin na dei dan na select the hin avg na select ngai le chun chelaya avi ka tina avi na select ngai le chewa a frame rate nangin itabang na dei ham chidung juya cho pala na dei aung la pala ntsc na bol no na bol the hin ai na tu ni a hi mp4 I convert de hin export e bol de hi in chi mp4 a hi in an file chu hoi lai pen na save nom ham na save nom ham iti ai le chlaya he velachun output name na output name ki tin chlaya he
hichi na click ding hai na click zo ting le to a hi hichi na source file pen chu hoila ya na save nom ham ati a hi in hichi chu hon desktop my save de oi to hi ni hiat theina ding wen na desktop ma ga save e utin aban le hichi pen hi alamina hi ko yang oi tena hichi alamina hi in alamina hoi ti hin ko yutin aban le 3GB hi in na hichi 3GB a hi in aban le hichi ba okay me deu okay me deu okay nangin a quality hoi deu ring na ti ai le adanga ong chu avg a ko na ong chu na select thei na avi ka te na avi a ko na ong chu na select thei chila ya avi chiba ko na ong na select nga na bol thei hi in a hin na tunia chu ken e khana chu mp4 a bol ding ka ti hi in a hin la he thei na ding win nang ho he thei na ding ma e bol de wa hi in aban le chiba ntscdv 24 per rate per frame a bolo hitin aban teng le chiba he a hoiding na de ya le chala ya ong hi use maximum render quality na bol the hi in aban teng le chiba he export na bol ding hi tai na export e bol de wa hi tai achalai na me ding hi na me teng le hi chi hong ding hi in hi chi nang ma computer a fast lo dung juya king a ding hi in na computer chu agana na processor a ha na ile chun ichi chomlo ka ki chai jeng ding a hi to a hi render chu a ki chai ta in a ki chai ta ai le ichi project hi na save no mai le chlai file na chi a ban teng le hi chi ba he save na bol ding hi na control s a ko na ong save na bol thai hi in save na bol zo ting le to a render pen chu ga velo hen hichlaya ki save pen hi in hichi double click ga bol le ten ga velo hen chichan tu ni Premiere Pro halkhat basic nga ega sei theyu hintin itiam khana na het lo ma le nen ki do ki theyu hin abana na het no ma ong le iti bolding hamti nen ki do theyu hin akit ting le effect halkhat to aban le chawa text iti za ding ham na chi text si iti za ding ham iti type ding ham ti i sei de wa hi in hi cho chu na het no mai le phat kit na video ho anabe in ti chu kahim sei no ma hi ka ke pa